Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Kinde ber wachakwa rado kendo he wang' jowi mandi migeno kendo mano ma ihero dichiengni mano mar tich ariyo tarik 3 dweno mano mar ariyo higa 2026 ka bende kidieny en mano mar machiegni pacho kama bende akelo ni weche manyien mag machiegni pacho gin weche go mowuok achiel kachiel e mesawa mano mar kawo weche manyien kata kamano kuonge yud thuond weche go. Jatend piny Kenya William Ruto dichieng' makawuono limo kuonde mopogore opogore buore Nairobi ka ochoyo wang'e e dongruoge mopogore opogore mago mabende piny owacho mare osebedo ka chwalo. Vijana hoye! Nyinyi vijana! Jatend duond bura mar Green Movement David Maraga ojiwo jende mondo mi owuog oko kar rombgi okaw pande kendo giikre ne yiero mano mahiga manyien. Tumekuja hapa kuwasii mkuwe na kura. Mkuwe na kura waju. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ne otelo ne jo od bura e limo familia Ng'eno e pare mabende yudore Karen buore Nairobi. Such a tragedy, Kenyans have got the good habit of coming together to express their empathy and sympathies and condolences. Janeno mar Color TV iparona kanyo ni dwe en mano mar 3 to oka mar 2 timo mos kuom mano. Machiegni e yudo weche manyien mago mag machiegni pacho. Nyinga Nelly Achieng' Ndine jaloko mar Bella Achieng'. Wachako kanyo gi mago mabende timore e piny owacho mamalo. Kama bende wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto odichieng' mano makawuono ne owuotho kuonde mopogore opogore mago mabende yudore buore Nairobi kocha kama bende ne odhi rango dongruoge mago mopogore opogore mago mabende piny owacho mare osebedo ka chwalo ne oganda jokono. Odichieng' mano makawuono ne okwongo yawo od thieth mano ma Mutuini e kar chung' od bura mano ma Dagoretti South kama bende ne osingo ne oganda ma odak e gwengego ber mago mathuth. Jatend piny Kenya ne otel kod jotelo kata ne otene kod jotelo mago mopogore opogore kanyo mabende oting'o gavana ma kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ka achiel kod jod bura mano ma Lang'ata Felix Oduor. Hoye! Vijana hoye! Nyinyi vijana, mimi nataka kuzungumza na vijana wa Nairobi. Hapa Nairobi tuko na mpango mkubwa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Pale kwa affordable housing, nyinyi vijana, kuna nafasi yenu ya ajira. Pale kwa kujenga soko, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa Nairobi River Regeneration, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa digital jobs, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na export of labor, iko nafasi yenu ya ajira. Wewe kijana, kazi yako ni kujituma. Mambo ni nini? Mambo ni kujituma. Vijana mko tayari? Vijana wa Nairobi mko tayari? Vijana hoye! Ruto hoye! KJ hoye! Na Mato hoye! Mato hoye! Mato! Sisi tunawapenda. Rais, tunakushukuru sana kwa sababu umesimama na watu wa Nairobi. Tupigie rais wetu makofi. Hakuna rais amefika Mutuini mara 2 ama na mara wewe umefika hapa. Kwa muda mrefu, Excellency, watu wa Mutuini walikuwa wanaona ni kama hawako Nairobi. Si ni kweli? Walikuwa wamesaulika. Sasa kwa Mutuini, Excellency, tuko na hii hospitali, nimewajengea jikoni watoto wanakula, tuko na soko ambayo tunaendelea. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee?
Kuna vijana wetu wameingia kwa Green Army, tunataka zaidi waingie kwa Climate Works, kwa sababu tulisema kazi ni mboka ni, si ndio hiyo? So Excellency, ile tutakuomba hii, mnaona hii ndio kushirikiana ya national government na county government. Tushirikiane ama tutengane? Tushirikiane ama tutengane? Tuendelee ama tusiendelee? Ndio maana Dago mnaambia Ruto nini? Mnaambia Rais Ruto nini? Na Gavana Sakaja mnamwambia nini? Na mheshimiwa wangu Keje mnamwambia nini? Na Mato mnamwambiaje? Watu wangu nawapenda, nina walombo tov. Akina mama mwa, Mungu awabariki. Vijana tuko hapo. Rais, asante sana kwa kufika huku. Hii mtani yako saa hii. Hii ni mara ya pili tumetembea hapa, na kila wakati ukifika ni maendeleo. Asante sana kwa kazi ambayo unafanya Nairobi. Tunatembea na wewe mpaka dakika ya mwisho. Hawa ni watu tayari wameamua. Nipatie tutamia rais. Asante sana, Mungu awabariki. To bende kapod warango weche makamago, wayudo kanyo ni rowere mago mabende ne oyuoro e romo mane otelie kod jatend piny Kenya e gwengego mago ma Dagoretti South. Ne ojiwgi mar mondo mi gibed jogo matiyo matek kinde duto te ka gidwaro mar mondo mi gilok ngimagi. Jipo makama ne ogol kod jatend piny Kenya William Ruto, kama bende ne omedo lero ni piny owacho mare osewuok oko mano mar loso dongruoge mopogore opogore mago mabende mulo ngima rowere, gino masani koro ojiwogi mar mondo mi giti kod thuolo makamano mano mar bero ngimagi. Vijana hoye! Vijana hoye! Nyinyi vijana, mimi nataka kuzungumza na vijana wa Nairobi. Hapa Nairobi tuko na mpango mkubwa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Pale kwa affordable housing, nyinyi vijana, kuna nafasi yenu ya ajira. Pale kwa kujenga soko, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa Nairobi River Regeneration, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa digital jobs, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na export of labor, iko nafasi yenu ya ajira. Wewe kijana, kazi yako ni kujituma. Mambo ni nini? Mambo ni kujituma. Vijana mko tayari? Vijana wa Nairobi mko tayari? Vijana hoye! Wana wa Dagoretti hamjambo. Dagoretti hoye! Pisi Kinyanjui hoye! Mambo? Mko area? Hata mimi niko area. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Pisi Kinyanjui. Nilikuwa hapa miezi chache iliyopita na nilikubaliana na nyinyi nitafanya mambo mawili. Ile ujenzi wa madarasa na workshops. Hiyo workshops na madarasa nimemaliza, nimekuja kufungua. Kitu ingine niliwaahidi ni kwamba tutawajengea hostels. Si ndio? Sasa hapa tayari niko na contractor. Hostels nimetoa pesa ya serikali milioni 250 kujenga hostels ya vijana 580 ya kwanza. Alafu mimi nawapangia tena, kwa sababu najua tuko na wanafunzi wengi hapa Pisi Kinyanjui, si namna hiyo? Na mahali ya kuishi iko na shida, si namna hiyo? Kwa hivyo we are going to do additional hostels. Mimi najua mahali ya kujenga hostel iko shida kidogo, si ndio? Si tuko na shamba hapa nyuma, si iko shamba ya elimu hapa nyuma? Bas mimi nitapanga tutafute shamba ya kutosha, kwa sababu hapa Pisi Kinyanjui tuko na wanafunzi zaidi ya 10,000 on 4 acres. That is too much. Kwa hivyo
tutawapangia ardhi ingine ndio tuweze kupata ardhi ya kupanua hii shule ya PC Kinyanjui, ndio tuhakikishe ya kwamba wanafunzi wengi zaidi wa taifa letu la Kenya wakimaliza shule ya secondary school waweze kupata mahali pazuri pa kuweza kusoma. Elimu na ujuzi wa teknolojia ndio watusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Eweche mago mopogre kod mano wayudo kanyo ne mane en ogai mano mar doe pacho kae mabende en jatelo mano mar duond bura mar Green Movement pacho kae David Maraga sani to wuok oko kendo kwayo rowere duto te mantiere thurka mar mondo mi giwuog oko kar rombgi gindikre kaka jogo ombulu kendo giikre ne yiero maduong' ma ibiro bagi e pacho kae higa mano mabende biro. Weche maket koda magi ne owacho e kindego mago mabende ne Molo Town sach limbe mare mar mondo mi otwag kod oganda makono kama bende ne okwayo oganda jo Kenya duto mar mondo mi obed kod yie kode kendo obio miye thuolo mano mar bedo jatend piny Kenya yiero ma ibiro bedo kae bago e pacho kae higa manyien. Ne owacho ni entiere kod lek mathoth kendo mago mabeyo ne oganda jo Kenya duto te. Wakati ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga, tumekuja hapa kuwasihi mkuwe na kura. Mkuwe na kura, yule ambaye hajajiandikisha ajiandikishe awe na kura. Ni wangapi wanataka change Kenya yetu? Ni wangapi wanataka mabadiliko Kenya yetu? Asanteni sana. Mabadiliko hiyo itakuja tu tukipiga kura. Kama hatuna kura, hata kama tunataka change na tusipige kura, itaendelea vile inaendelea. Shida ambayo tuko nayo Kenya, na mimi najua mnaielewa, kila mtu anaielewa. Kenya si nchi masikini. Kenya si nchi masikini. Ila ambayo inasumbua sisi, kitu ambayo kinasumbua sisi ni wizi wa mali ya umma. Wizi wa mali ya umma. Hakuna siku itapita bila ripoti kutoka kwa Auditor General inasema mamilioni fulani yamepotea, mamilioni fulani yanapotea, na hakuna hatua inachukuliwa. Hakuna hatua inachukuliwa. Kitu mimi nataka kufanya, nataka muniunge mkono. Nitakuja nimalize huyo ushenzi mara moja. Sababu hiyo pesa inapitia mikono ya serikali, na wale ambao wanaiba ni wale ambao wako kwa serikali. Nitamaliza hiyo mara moja. Nikimaliza hiyo mtakuwa na madawa hospitalini. Nikimaliza hiyo watoto wenu wataenda shule na mambo, na nyinyi hii biashara mnafanya mjisaidie na matumishi mengine ya nyumbani. Sababu katiba yetu nasema watoto wachukuliwe shule na serikali ilipe. Katiba yetu nasema matibabu itolewe kwa wananchi na serikali ilipwe. Nikiingia huko nitamalizana na mambo ya SHA na nini. Hiyo yote ni ile mipango ya kuibia wananchi mali. Nitamaliza hiyo na SHA. Mtaenda huko, kila mtu utatibiwa bila kulipa chochote, sababu hiyo ile kodi mnalipa inatoshana kuwapatia dawa au hospitali. Ka warango weche magoma moko wayudo kanyo ni nonro matuta sani to koro dhi nyime kaluwore kod masira mano mabende nen mar ndege mane okaw oko ngima ji auchiel duto te kanyo mabende oting'o ngima jaod bura mano ma Emuradi Kir Johana Ng'eno. Nyaka gie sani ng'iye mago mag DNA osechoki kendo itimo negi nonro mano matuta. Magi timore sechego mano mabende speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula odiochieng' ma kawuono ne ogoyo dhoge piny kendo okwayo
telo mano mabende otelo ne migawo mago mag ndeke duto te pacho kae mar mondo mi gine ni orid chikego mago mabende tayo ndeke makamago. Ne wacho ni gie sani chike maket koda mago owinjore iluwo moloyo to e kindego mago mabende kor lwasi ok ni kare kata matin. Ne oloso e kindego mabende ne otelo ne jood bura mano mar dhi kuyo kod familia mano mar mosenindo e sechego mane omolo e kar daka mano makare mayudore buore Nairobi kocha. To the people of Kenya, whenever we have such a tragedy, Kenyans have got the good habit of coming together to express their empathy and sympathies and condolences to bereaved families. This reminds us of the tragedy we suffered in Marsabit when we had an air crash that claimed the late Honorable Godana and many members of parliament. And we, as we mourn, we pray to God to protect the families and also encourage the aviation authorities to ensure that regulations are enforced when the weather sounds and looks bad, what pilots should do. To bende wedo kanyo ni moko kuom jod bura mago mabende siro duond bura mano mar ODM mago mabende wachore ne obalo kod duond bura no ne orema chopo e romo mano makanyakla mabende ne obagi kod jokanyo no mago mag duond bura no. Jogo kata jotelo makamago ne otelnegi kod Edwin Sifuna mano mabende en senator mano ma kaunti ma Nairobi kaachiel kod nyawadgi Geoffrey Osotsi ne girem chopo e romo maket koda mano romono mano mabende ne otelie koda Laktar Oburu Oginga mabende ne okoni obiro kawo thuolo mar mondo mi omany jotelo makamano kendo bed kodgi twak achiel kachiel. The parliamentary group meeting also endorsed the decision of the NEC to give mandate to our party leader to start the process of negotiation with the party, with other parties, with like-minded parties, starting with the UDA party, under the way the Central Committee and the NEC Committee, the NEC Committee approved. Parliamentary group also endorsed the decision to have the National Delegates Conference on 27th of March, 27th of this month, and from Friday, the party will communicate and give the 21-day notice that is required in law. The parliamentary group also agreed to receive the report of the 10-point agenda on Tuesday at a broad-based parliamentary group meeting that will be held at KICC on Tuesday. Yena mondo miagamo ya janero mar Kala TV kike dhi mabor bang' kinde machuok aduogo kae kod weche mago mathoth. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers.
Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo wadhi nyime waringo kata waduogo nyaka kaunti ma Kisumu kae kama bende wayudo kanyo ni moko kuom jotijego mago mag piny owacho gikwedo kanyo dhoka ma bende ne ogol kod jatend migao ma bende ochung'ne tije mago jotije mag piny owacho mano migosi Geoffrey Ruku ma bende ne dwaro mar mondo mi jotije maket koda mago ondiki e yor orak to ok e yono mano ma bende ongirore. Jotijego lero ni lokruok maket koda mano ok nyal timore ne jogo mago ma bende ne osepuodhi higni mano machona kendo ndiki e yono mano mongirore. Jotijego ne twaka kod jofwamb weche chuny boma mano ma Kisumu e toka bende ne gisebedo kanyo kod chenrogi mano mar timo yiero ma gitimoga tok higni 5. Bende ne gikwayo piny owacho mano ma Kisumu mar mondo mi otem ochul jotijege gopege mana kaka piny owacho kata counties mago mamoko osebedo katimo. We've just had a successful election for our branch which was held today, and the team with me have been elected to lead this branch for the next 5 years, and we hope to have a smooth transition even as we represent our members. In our today meeting, we have realized 3 key issues that we felt that we wanted to address so that our members can be well represented. And one of them, recently the Minister of Public Service, that's CS Ruku, talked about translating civil servants from P&P to contractual job. We want to ask the minister that he needs to come clearly on the issue of contract to the civil servants, because as far as we are concerned, all the civil servants who had been employed from the year since they were employed were given letters and already have appointment letters and employment letters reading permanent and pensionable. So as we stand, and our stand as a union in Kisumu branch is that is a big pipe dream, and we know that we are going to represent our members well. We are going to fight it under even the Employment Act. It is very difficult to change employees' terms and conditions midway unless a proper reason is given. The Cabinet Secretary for Treasury had released money for county government wages, full post. I think there is a serious issue that should be interrogated as to why every time disbursement of funds to the counties are done, the governors delay with their team to pay the workers their dues. It is not humanitarian that you work for your dues and you budget as a worker, as a parent, and sometimes it is also very difficult to move. We are asking the governors that they pay the workers their dues plus the arrears, so that there is continuity of service delivery to the workers. The SHA that is not properly being handled, we are requesting the authority to give directive that health should come first before pay, so that we save lives of citizens and more so the workers. Jotijego mago mawuok e kaunti ma Bungoma kaachiel kod kaunti ma Busia sani to koro ng'ur kendo giwacho gi dhogi gitieko. Ka bende giwacho ni okumba mano mar thieth mar SHA ok ti e yono makare, gino ma bende mono giyudo chenro mano mar thieth e yono mawinjore. Jopuonjgo ne ong'ur kama bende ne giwacho ni ka dipo ni ywak gi ok obi owinji to gibiro bago ng'anyo mar mondo mi owinji ywak makamano. I am addressing the Minister for Health, the Minister Duale, that those stories is talking about fraud in the ministry, he should steer away from that, because teachers don't want to hear about fraud, they want to get services in the hospitals. So these frustrations must stop. I'm aware some of the hospitals which have threatened to close down services for teachers in the next 1 week because they have not received any money from SHA to be able to enable them to carry out the facilities. The packages given are not as outlined in the component given in the MOU. The package given for maternity in the MOU is 300,000. In this hospital, we have realized, we have been informed and received it with dismay
that is only 30,000. In the event of cesarean birth and other complications, the patient is forced to top up and give more money. And yet teachers do not have money. We have been assured of a comprehensive insurance. Packages ambazo wamepea outpatient ni kidogo. Kwa mfano wamepeana package kama 75,000 na haziwezi chukua mwaka mzima. Mwalimu akikuja na familia yake unapata ya kwamba zinakuwa depleted within maybe a half a year. Na hiyo inaweka walimu wetu katika hali ngumu. Kama SHA imeshindwa, we are demanding Minet erudi. Even hospitals are complaining. Tangu mambo ya SHA yaanze paka saa hizi, no cent has been sent to the hospital concerning mambo ya walimu. Sasa walimu tunataka tuwapatie 1 week. Watu waambie ukweli ya mambo ya SHA. If the government wants teachers to die, watu weleze saa hizi. Jopur mago mawuok e kaunti mano Mabusia opuoyo okang' mano mabende ne okaw kod piny owacho mano mar kaunti no mano mar pogo kodhigo mago mag oduma e sub counties kata e wards duto te mago mabende romo 35 mar mondo mi giber chenrogi mago mar pur. Jopurgo kata gavana mano ma kaunti Mabusia Paul Otuoma ne okawo okang' maket koda mano mabende ne okelo mor ne jopur ka bende ne owacho ni en okang' mano mar neno ni jopurgo oiko kendo opidho odumgi mano mar neno ni wechego mago mag pur obiyo dhi makare e gwengego. Sasa pesa. Na tumesema tujaribu kusaidia watu wetu na mbegu. Najua mbolea wengi pia mmeregister. Na hapa butu la mbolea ilikuwa haijafika, lakini maambiwa iko jiani. Maana ya serikali kufanya hivi vitu yote ni kujaribu kutoa watu wetu kwa njaa. Ya pili pia ni kutoa watu wetu kwa umaskini. Ya tatu ni kusaidia watu wetu kupata mapato. Sasa tunafanya smart agriculture. Pale ulikuwa unapata gunia 2, tunataka upate gunia 5. Pale ulikuwa unapata gunia 5, tunataka upate gunia 20. Sasa tukule ile yako 2 ulikuwa unakula, alafu baki na 15 ya kuuza. Tuko na mradi na lengo letu ni kuongeza mazao na uzalishaji na kuweka usalama wa hali ya chakula Busia. Kama mnavyoelewa, ukulima ndio nguzo ya mgongo ya Kenya na Busia hapa, na tuko na program ile ya kufufua uchumi wa Busia katika kila ward ambazo ni 35. Chini ya Mheshimiwa Otuoma tumehakikisha kwamba tunafanya testing ya udongo wetu ili tujue ni aina gani ya rutuba inahitajika. Tunapopata ile mbolea subsidized fertilizer, inakuwa ni rahisi kujua ni pembejeo gani zitawekwa katika sehemu gani ya kaunti yetu ya Busia. Pia tuko na programu ya kulimia wakulima kwa hali ya bei ambayo inaweza kuwa nafuu, shilingi 2,500 badala ya shilingi 6,000 kama wale wa binafsi wanaolimia wakulima. Na sasa hivi pia tumenunua mbegu ambazo ni certified seeds from Kenya Seeds za kupeana wakulima wetu, kwa sababu tunaamini na sayansi inaonyesha kwamba tunapopata mbegu sawa na tunapopata ile hali sawa ya ukulima, tutazalisha mazao yetu na itaongezeka. We are targeting over 70,000 farmers in the first phase across all the wards in the county. Yes. Nimesema asante kwa Mheshimiwa Otuoma kukuletea mbegu tupande kwa huu muhula. Nimesema asante sana, aendelee na hii kazi yake, najua ataendelea mbele. Shukuru sana vile ametoa hii mbegu, itanisaidia kwa sababu niko na shamba na mbegu bado nilikosa kupata. Nimeshukuru sana Mheshimiwa, aendelee tu na hii kazi yake, najue tuko na yeye 2027. Na shukuru siku ya leo vile nilisikia wakitangaza kwamba nikuje msaada wa mahindi mahali hapa.
hata nimeraukia kwa shamba ndio nikakuja. Sasa nikipata hii mahindi nitashukuru, kwa sababu hii mahindi ya hybrid unapoipanda wewe naleta mavuno kuliko ile kienyeji. Neno lingine ni mahindi naliwa na kila mwanadamu ulimwengu, na mahindi napendwa na kila kitu ulimwengu. Hata mandege wanapenda mahindi, ng'ombe wanapenda mahindi na mifugo yote. Gikanyo janeno markala hemadikela giko marmi weche manyena mago maga machiegni pacho. Erokamano kuom kawo thuolo mari kendo rango weche makamagi. Paniko molo kanyo sadek abiro duoka kod weche manyien mago mag ng'end weche. Riti masani nyinga Nelly Achieng' Ndine jaloko mara Bella Achieng'.